Ити kurduk. Berjigestaqtar mançaran yoran kösterge günüsteri tünleri kirgen nähtigüleller ondan bilegen jasalgı sportivne kompleksi tutun baran körüyor. Алексей Иванович, мы сейчас находимся уже в следующем участке, как говорится. Да, значит, мы находимся на территории строительного объекта, который называется многофункциональный спортивный зал. Это достаточно будет современное тоже здание, построенное из современных материалов, современными технологиями. Это будет достаточно такой центр, как сказать, собрания культурной и спортивной общественности села Юлуса. Вот посмотрите, значит, ну что скажем про объект. Этот объект у нас состоит, значит, вот это административная часть, она стоит из 2 этажей, там, значит, гардеробные, там разные, да, гардеробные, у нас, значит, там находятся разные спортивные помещения, душевые сауны, все это у нас есть. Также у нас там находится отдельно находится спортивный зал, многофункциональный. Там можно проводить и мини-футбол, там, волейбол, баскетбол. Покрытие будет тоже современное. И достаточно красивое, чтобы было не стыдно даже иностранцев пригласить. Вот, значит, что само из себя здание. Пойдемте, я покажу паспорт объекта. Давайте. Bileyim demenek bu объект pasporun көрөк бит. Хаддакта худдук комплекс тутуланыр манна жамия оюланан жүһүннен көстөн турар мана хаттанча хас бидде биекетинек паспорун оралдары худдук паспорун көрөк хаяң бу. Бу турар. Выглядит. Очень даже красиво. Очень будет красивое здание. И все это у нас должно воплотиться к концу ноября, начало декабря этого года. А, уже в этом году? В этом году, да. В этом году. Что для этого сделано? У нас с вами тоже есть военное поле, есть цокольное перекрытие. Смонтирован каркас здания полностью. Смонтированы, значит, панели, ну, то есть ограждающие конструкции, стены этого здания. Смонтирован кровля. Ну, еще не везде она закончена, но в течение там нескольких дней, там недели мы и закроем и здесь покрытие. Почему не закрыть? Потому что ведутся кое-какие монтажные работы, и мы должны подготовить фронт работы тогда, когда начнется холодное время года, а там еще будут проводиться отделочные работы. А сколько человек занято на строительстве этого объекта? Здесь у нас пока находится до 65 человек. Значит, есть у нас, которые выполняют разные виды работы. Монтируется отопление, монтируется система вентиляции, значит, каменная кладка силами местного населения производится. Значит, то есть они активно подключились к строительным работам? Да, вот я как говорил, что с одной стороны пандемия коронавируса это трагедия для всего мира, а с другой стороны это шанс для, можно сказать, и в том числе нашего народа, значит, снова встать там, где мы должны были стоять, то есть занять те рабочие места, которые нам прилагаются по праву. Да, правильно. Да. Но я вижу, что тут на стройке заняты еще и дети. Ну, это как бы не то, что это дети, это совершеннолетние, значит, молодые люди, которые неравнодушно относятся к происходящему и помогают нам в строительстве. Вот. Пойдемте покажем, что они выполняем. Значит, Дәл көндү көрәшә белән биге бу хаңа тутула тура спортивный комплекс игер килен көрәк бит. Мәннәме көрәшә бит сәрәнән кирелеһенән тахсын. Онаттан беләнҗә сабыз саңа тутула тура спортивный комплекс иһиттән каддак көстөрен. Бу белән тутула тура кемигәр. Әһил бу хәдидне битү тахсын ягалыны та биге тон толору тутулу да биге көрәк бит булган. Тонҗа тутулла дигәнә кине каддак көстүләх этейден әмиһин бир хазбитикә интерегер. Мәнә хаттанҗа белән bu kadar büt barata hekantırine buluğa herhangi üktenen килин. Вот эти молодые люди, можно сказать, это пример для всех. И не только, ну, для своих же ровесников. Вот они занимаются. Вот даже посмотрите, занимаются каменной кладкой. Да, у нас вот та ниша, она ее нету сейчас, понимаете? И парни, значит, мы пытаемся их обучать здесь и приучать к этому.
Получается, видимо. Ну, стараемся. Ну, если они местные, значит, они все сделают на совесть. Именно местные, значит, именно с села Бергенистер. Здорово. Здравствуйте, Атым болған кім дені? Алексеев Ярослав. Вячеслав. Ән горный ұлықтау. Ярослав. Ярослав горный қыдырған, да? Ага. Қайдақ әміске бұты тулет екелі қалың. Бәң туғынан жарықтан ағай. Студионғын дос қуа берін анды. Ben Moskva'nı bitirdim. Бұйыл хаңып тәді. Aha, bu yıl hangi bitirdim. Onu bu tavarıstar bitten iptim. Onu bana ürelilere bitem ya. Onu eme üreli kilbidim. Оты бәң бос қуа бітер әмін қанды кедерін талдығын қанды өрді бір ағажан. İfkis. Stofka sıv fuga var. Dokumanlargın tuttardın. Aha, tutturan. Қайда түтіміктері кейлі құлды күнді. Atan kira kurduk mu valla? Aha. Jonda göre bolun. Tonu xada Yaroslav ja tutuyla çerkitdi herden. Tonu indi giden urut manda goň rahat jatan bolody. Hao, onlar cevatan. Bana hemen den var. Para rapı temi. Bu ti tutu kene. Onu o kene üyerden bir bide. Onu üyerden baramın bu ucu tutacağım. Örehandı. Ata hinnetten şey. Ama rokak bol. Hati qahbe tüleli qahbe. Aha, hata kabile kab. Otunca beğen otun buguduk urda daşlı jo tutuya getiyer barta keliye muktöreliler dedi. Tutuya getiyer keliye muktöreliler deşler. Aha. Be jonlar öyle nörtte. Öyle mi bu? Tuh nadene ona manne gutton manne güleli ilke künnetüler gibi bir rahan öyle bollar. O firak nada onu gitti. Tulur nade bollar. Ha, öyle durgan. Da şey bu. Ne diyorlar da her vakti öyle gitti. Nedelega 6 gün. Atan baskıganyaga ürüleme qınıp, ondan bağlaqtar baskılaylar tak. Ondan mehamnan hurullar. O gün öleläbidin. Qamnastaq bolan öyle hajan bola. Şu qamna bir bittenler neler de. Aha. Nduk. Öyle bitti heratta. 2 nedele valla. Kine jere boldu. Yaroslavotton Belçikasta doktora bileni yemek yok karan döngörgön ok bihi o Jamal Ajesti polok tahtarını tikudutten ösüdetton Ülen sitihilak podrgan yahabarab. Otor kemene bu obyektlara halar tikudutten loktaat eder chat katara bu obyekt tutugaja kithanlar oksanlar bu mandak üleliler bu barta bilden torar bottan Alexey Ivanovich Pitin kurduk pandemiyaga keliye umuktar bu bakka bebit Noroput bebit jammut keskilbit bu mandak tutula çerkittihara hüddan çetten bilen torat bu Yaroslav tana ana köhün bu köhün bu obyekt halından ok bu min tuput istenen min tupu qahım diyandi. Он напевает. Вот, Алексей Иванович, ну, тут 2 этажа, насколько я знаю. Да, 2 этажа. Значит, работы ведутся и на первом, и на втором этаже. Ну, На первом этаже это будет у нас что? здесь у нас вообще много, значит, такая зона больше инженерная, так скажем, и рекреационная. То есть тут и находятся узлы ввода, вентиляция, сауны, гардеробные, вот такие помещения. Пойдемте, коридоры. Наверху больше таких спортивных сооружений. Если, ну, я подробно там не буду рассказывать, там есть у нас и, значит, для разных видов спорта, там, ну, все будет сделано из хорошего материала. Пойдемте, зайдемте дальше, посмотрим спортивный зал сам. Jere, sportivne zala attım bilingite bu ana toluru hoğ. Bu mandık karakay bıhıllı bıt bile etergadlı hibilingin bar anan jamandıkükten kiri xitnardı herden kirərin. Gündük öğretçide bitimi kirin bu mandık bu sportivne salata. Значит, это спортивный зал, да. Значит, этот зал будет, в принципе, он такой покрытие. Тут главное будет это современное покрытие внизу, которое даст возможность принимать разных гостей и, может быть, виды соревнования. Да, это очень нужное, ну, качество будет здания, как бы здания и отделки. Что по нему можно сказать? Вот видите, у нас каркас собранный, а ограждающим конструкциям покрыт. Кровля у нас покрыта. Ну и сейчас она ведется заделка, там швов, там, ну, короче говоря, в основном уже так завершающий этап работы по ограждающим конструкциям. По мне, как будто объект уже готов почти что. Нет. Тут еще очень много работы, и она в основном будет такая отделочная. Потому что тепловой контур к середины сентября у нас начинается отопительный сезон. Мы это здание запустим в тепло, у нас здесь будет
тепло, что даст нам возможность проводить отделочные работы в холодное время года. Вот у нас, смотрите, уже монтируется вентиляция, уже готовы, значит, монтируется система отопления. И тоже, вот я вам отвечу, что здесь тоже работают, значит, местные и индивидуальные предприятия, и предприятия, и работает местное население. Здесь нету ни новосибирских, ни иркутских, никого не, только все свои. Поэтому это очень хорошо, я вам так скажу, да. Хотя, конечно, не без трудностей. Есть трудности, но в основном в рабсиле, так сказать. Ну, наверное, опытных кадров-то, наверное, нету. Я вам так скажу. Я давно работаю в строительстве, более 20 лет. Могу сказать так. Республика насыщена ну, так, техническими специалистами, техническими специалистами. Есть электрики, есть сварщики, есть киповцы, есть там бульдозеры, есть машинисты. А вот рабочих общих строительных и отделочных профессий, ну, имеется такое, не то, что там элитарная отделка, а имеется в виду, ну, каменная кладка, штукатуры, там, маляры. Вот этих профессий нет. Эту нишу занята была, значит, нашими друзьями. Ну, а сейчас эта ниша, ее нет в связи с этой, она, да. Вот поэтому приходится принимать различные методы, в том числе и нетрадиционные. Ну, может быть, это даже к лучшему, что так происходит. И зато местные кадры обучаются к новым видам работы. Да, я был начальником отделочного участка, у меня было 90 женщин, 90 штукатуров, маляров. А Представляете? где они сейчас? Да, сейчас эти женщины не заняты, у них нет работы. Ну, то есть это... Да, ну, Раньше, сейчас бы их можно было привлечь. Ну, так. А вместимость тут какая? На сколько человек это рассчитан этот комплекс? Больше 1000. Больше. Да, достаточно больше. Onun kadar yükünü görüyor. Bu kadar sürdü olahan barağa sportivne kompleks mana tututa bu ıtırlar bilgin öte bu emiye östebide görüyor hayın kadar kurduk ürdüğün kini bu kadar bu ebiyek bit. Min kadar bana olaq tümükten neler kurduk. Gerçekten bilen turardı bu ana bu mostet numara kanada ititini o to bu kanada bilen turar o bahulani ereyer bu tutu ületin halayar Alexey Ivanoviç Teterinden tabu bana bilgin dağını üle elbahtinetler. Ondan bir hekuduk bu kele bara bu bir hölek olaq doktora göre bütünden kadarıtı ebiyekli bütün neler kurduk ebitiyen hanıq bütün sep. Bu sportivne kompleks hedenni bütüyte aksını hağınıta ürülaq ahıllıta boların bihigi kütebit. Onun bihigi kini ülağa gireligine kaddaq bu hılaqtık manı ülelağın kamdan olaqqa gireneren çıkördübüt. Ondan samay xağallağa diyen manna gorne luhun beytini olaqtaq eder içşeta bu ebiyekli tutugarılsın ölire. Bu mehnıqbar qayabağar uluska tutar telekterege ütüye xolbur bolar. Haxatçata saxa kehite qandı tarixantardan inebet. Östebide bilginin gornu bir jigastağar bilen turay padron bolar. Mana meje ügüstülgülerce ilinkalin tüsü yoktara mana hattan bilgin sanardı. Ondan aras tutulete bu ükle turar. Bu tuğun bir hayvan Fedoroviç bilindiriyega. Vanduraba. Nura. Bu bilgin tuğuk ülete tümüktenme. Bu ипподром tutulла турар конюшнеден. Тымны, холодный. Хүлбет өтместелер. Билген бу каркаға туран истенелер халыннылар. Билген исүлете барыктак түннүктөр олорудулуктактар. Аннар. Онна освещениете, освещениете уота. Кахаңыттан тутун халаты ити? Тутуга туппут ый болла. Бу опсай размера 36 да 11-дәк. Мана чуга һәм берек. Көрәчә битеме көрәктәре. Аты бу мана бу туры анал проект барды, битер бәгат проекттан он. Бу анал проектын буллаганы улуз жалтата бербите беха. Ол проектын лери хиҗәбет. Тепетим күрдүк хүлбет өт акка. Мана хас биде хылгы тураргар менде турай да биллах булыкта. Хасар квадрат бир хылгы тиксехтәг инде. Турата бир хылгы турары бу бар. Турата бу 3 метр, онны 4 метр. Онны манан
Büyülenir. Onun manın kiilerige rannak bolar. Adıllar. Onun enen tündükten. Каз бидди хылгача туһунан түнүттэх болар да. Ahullar tündükte. Ката хөрүүн курдук болса бит jamana чүгейден. Хылгыларга төмөн акбар хама чү хөрүүнө болду. Ha ben hörüğünde bu olihin bu ürdünügün bir büppüt. Hapşırıp kalağıpıt parayegine. Кас кихи үлелиһи жери бу тутууга. Töppüt. Töt bolun bu ulukta olattır, berdikse olattır. Öyle hiccanlı. Түөт болон чагы иһигер мандык хүбүтүт хылгыбатар конюшнан тунаксоо кайбэбит. Tutan. Materyal var bunların. Тонон күндүкөр чебе өттүн манчарны келе хатны жа ат сүдүтүн көрәнден сөбүләбәт көрәчү демән акбар хук болохтак. Каз бидди ыгык төргеләргә түмистәккә, спатны тренерга келәккә аты хүддү күрәктә жа олох. Саматтың ахнах кисиләх булачы, онтон жа бәрдә тохроҗонор уксатчылар да хайгы каябдын, онон жа арас улустардан самай быһысылгылары бу манда календаремия колоноран тураннар ат сүдүтүн көрәк кеттеләктәр. Онтон билеген тем ипподрома көдөрөккә бараммыт. Окуды ипподромут ол турар. Бу ипподромга саңарды үлете барыктак, ипподром хаңарды үлете. Бу ипподромут тәместеләге. Ипподромут бу мен төдүбүнө болонко ыгыган хагана бу хүдәшө тутулу бу биекете бу манна үгүс местеләр көрәчүле бана жа ыгытан кахытан манна сүдәшө сылдылар илинкәнин түсүләрен көрәгә ытылды бута. Ол күрү җәбәт дегестәккә манны көтөн хыллата бәйләргә дагын күрәктәһиләр кыллалар онан эге сайын кемне ыгык текемгә һәп түбәһендән кәлләхтна сүдәчү атүдүн көрәгә манна көрә хөтөн һәп онтон билен турар манчараннылар бу күрәктәһи ордукта ганнак булуга таҗыккана оннотон олохта хараҗан булбака же арас лустаттан кәлбит. Кая улус хылгыда самай бастыгынан атнара бу түһүлгәгә аттаныга. Канада тидәк белән мен каяндагы край үрәдә түмәлгә сылҗатыбын. Ката мен җалба бүген бер җигәстәгә край үрәдә түмәл үләлире бит, онда мен бейтне бу түмәл хаячта Елена Винтаняк мен көрсөк болта белән бик килемит. Бу горны улугын кинебай историятын кепсил музей белән көрәмәт алыштан аякбыт. Бинти биге булу. Браво Елена. Бүгеннән бүгін биге Берчестагы край үрәдә музейга эхне көрсөбүт. Баһалты бастыгы зал битер ахан. Дәрә күндә көрәчә белән бик киләбит. Оннан тута олог элгәй күрдү ханан калып. Бастыгы залбыт горнелугун аялгатыгар аналлах бу барда көрөрбүт курдук горнелугугар бар кыллар бу балланы ол тохпут сине парка очостарын көтөрөр. Бияга бу улаханың арын Василий Игнатьевичтен чучлоңрачы киттен убыппыт. Так. Бөттүн көрдөх битне бияга балла бу сине парка Өрүспүт көтүттөн болулду бут маманын октара. Көстөрлөр. Митачтан сине кетонан үгүс маннык сели оңга көстөр булакта. Да. Сине паркага олус элбак олорун билагыт бут. Ол туба бу бияга экспозицияда бартып көстөнтөр. Көңүтү кандай курдук болок. Туттаныларын чакчыдан билген лок сапсынан ман көтүп курдук. Көрөңлөр жемен белдетер бу эбитиге тиянарда аямут тутата бу эхелер битни. Аралды хыджалар бахалах. Икки залбыт бияга бу былыр горнелугугар нерпаганчага онна сологонга эбенкилер олордуктара ол тугун олохторун кепсир экспозиция болар. Так корот. Бу баллагына булырларга олох бу бияга билине чемодан курдук токтона бу тилтен оңгулбут ток костар бу манна баллагына эбенкилер ток бар хакедерин уганнар таха хыджалар бисерганнан бу баллагына олох уну ин котуппат олох токта сиги килдеппете Бу кас кандай кемге дөрө хәҗиптә булай бу баллагына тынча агыс сүз хыллары хагаланыларыгар. Аха. Так, оны баллагына ток үйән кепсиринен мыннана дархана дене ток
тоңус чөчете боллана тыгыны кытта тыгын тугун кытта волун кытта этиһен баран бэйте туохка келен бүлүү туун кытытынан келен баран манна келен олохсуйлуттен. Мана көрөчү билден көрүңөрө бу чакчыдан өтүп мында көстө жарамыктарга оолунду көтөн оголорун бейиктер оголорун тутар бейиктере кетери бар эбит. Бу бартогон бул кемтен чакчы каханере туттулла жибет мал халты билден турар түмүндерге келечи манатон арас боттон тириттен таңастара диен кайдакта куду бу чөбатык огороннан тигилли биттери билген таган олох да чөтүртта билген түмелерге экспонаттар титох тахтем көмөттө хэмин биле телевидениене теддәребин бар кимер көрөчүлүк катачадан кабыды бу дип кетерер олох ох бет чөтүртта турар биле этергенле билген даган кадам барак кап курдук кетте каттан тымдыктан төһө бахарыстыра бул. Бу эттин кардахына дияка булыргы сакалар хамы каян кебе балыктаһын болар баллажы жарыктара онна бу балланы олог илиннен оңохуллубут кыһаллан оңохуллубут тыы бар. Олог булыргы онна бу монкалар бу барда селиннен оңохуллубут. Ол экспозицияда турар бу. Оту кая бар кемге түнже хина түнже балыктана келлектер иде. Бия койса хамы биле биллер көлбүк балла хакына дак болар. Он эбитин ол балланы мондуннан собоннан туунан бардын биллер болан бия кабу ток бу балыктаһын эме олок ток бастыгы ток жарык баллагы булар көбөгөлөр битегер. Оту онтан кая өрхан кемнерге түн бу хери кемнерге үгүстен бар балыктан аханлар доктор. Оннук. Так үһүз зал битер киребит. Жаманна боллагана бу өттүн көрөбүт бу боллагана уссака устарын тохтара бу боллагана. Яха ус илжадан ки бар иде. Ус илжа конона Илья Осипович кини болла Кировская боллагана туга оха 1901 жыллахы төрөбүтэ. Бу болла кини туттубут маллара, онны кини оңорбут оңхуктара көстөн тураллар. Кини бу ус илжа билен көдү атыр бу тимир уха болар. Анан бу кини бу Илья Осипович туттахжыбыт мала халаттан бу билген бу көдөрүнү көтөрөнөн хеги бержегестакка келлахатна хаяндан көрөнө харын чакчыдан бу аяным тухарыты билүү беле улустарынан аянга үгүс устар баалары тикин хөктөрөр онотон чакчыдан кинер каханере бәлери оңорон чөчүян калбы бу манотон төһөлөк окстан кебете боло Илья Осипович бу банналык таптайна келла жанан идигордугуттан туттахжыбыт мала хала хадарки хабиле Шүдді күстәқ тағыны бігі өбігілерді ғайып біттемендік киен тұттарханатын өскетер. Оның білеген күйіға қаранын күралар горнедер жалық баралық түйестерін өрен ямалары бұл тақтар киен тұттандар. Онықтан бұл әмей бұлырге хиттер қомыстыр балдар бітті. Бұл балағаны олық жонтын, біле араз жонтын қомылды бұд хиттер қомыстыр. Бары көрергі күрді қаппақтақ талы, бүріктақ тос хит араға бар. Кәліңгіт маны бәғыт қарықытынан көріңгіт тыйтан бұлырғы бейгі өбігелер бір қайдар хекке хан сен олар бұттары иденгіт бәғыт елі қарақытынан көріңгіт астыныққы доғы yoqqы ден әрінәрәбен. Бүгін тоқсусыйы түміктен ите тұттулығы жібет кетиялар бітті, мас кетиялар. Бұл қатыңынан оңғылды бұл дірес. Бұл олық көрің илінден оңғылдан бұл бейлері қайда құрдымандық оғырдан оңыроллары ебіки. Олық ынырген дірехін әйді, жон көріргер. Туғаны бұл ехеттер тұттулығы жібіттері бұл қобыр. Аңардас бәйті көстерді болық біле үтті арылақ аға тұттағы жібіттері көстер. Олығын бұл арылаға дағаны кірдік білілер. Бұл мен әрінен Тутуаққа оны көр бұл қайда құдық илгінен чөчілді бұта бұл көстер. Біле стануаққа олық наға робына болағын өттен сақа ихита бұл күрдік кені илгінен чөчілді бұта бұл мәндік ари біле туғырайда нем бардағына енді. Олар ән қайдақта бұл маға туғыра қарадық оңнотыр, оғырдары жа олық урбут тұпы күрдік барыта тәбіз тәң болар. Мантан қағаныра бұл 19 сүйеті мүктен ете ғорына херігер кимне гарамантан дестүддән шүддик мотуяна хылар доктораҗы. Онан җибу күддик ихит комос манна раһа бар, оннан бихиқаттан мастердар даган әлбәттә билеген ихитне комосдан жартына ачылар, онан эги манда калангат бердетен бу охордан көрөк көтөн бу охордардан көрөнгөт туукка туттулар җыты аңардас жон охорын да көрдөгөнө бахаратчы, бу тууккара туттулар охорлата бу ихитне туттулар җибиттен мен комега хим биле охордага барса боламын. Эрәр көрөргөн ачыгы. Бу көрөнгөт аңардас бу манда көрдөгөтне бу. Қайда құдды күшіге. Ола білетергерлі. Бұл мәні бартын анығы хеккеде түйер аландар кейі күнне атуттар ихтигер құмығығар иннік оғырдақ, мандардақ ас
ahır aspıt hite bar bolar da ki bilen durar sahabın den yüren kuran atınıp. Bana göre hayır me bu menek çabatık balagantan bu hatar di kurduk me köstör. Emi bularga okulatı ködörör. Onda bu toy köhüyeden bar bu. Bu ata bu toy köhüye bit gornega oңолууда болады. Олох учейдик низу чынны турардох. Бахамы кен туттары хиппит. Үйрәтелләр итте бу. Бу турара бит җәһиппит. Бу һиде көһөйө битен оттан хатыр кеменен баһардактарына ара өре эмискә горны хилгарара тимир устар бар. Кудан туйттан кудан гара бултара булу. Ондук болон сепе. Донтан хатыр кеменен дә тиндеге саңа арыйлар бар булыктарын һәп бу түмәлтән оттан бигеҗә атын залга киребит. Төрдү зал битер киребит манна бия кабаллана хамы кен туттар жаннар бут народ мастера гадай дөһәритен кыттылага татарнов Петрина Кентьевич бу оңохоктара тураллар. Кени туһунан оглара жана ахты комаяннарин бу кениге тахар биттер бу хатортакка агадай дөһәритен хәтта 15 сылгарананнар. Бир улахан паеппыт кен туттар кебит Иван Горный болар. Кени кыры жаран караа хоккалан баран бу тугунан жарыттамыт суруюннан онна кени тух бар туктубут мала бар таманна бар. Кенесе хакматчы табитин онна осколны кыһыл конусматалын битәрдә бу тогыда болар. Дилок бу туттан биле бәйте хурьере туттар грифеле кытары бәчәттир масыната кытары бу манна бар бутонтон бекарачы бит бары билер бу тахат керел көстүбет кереден бу усрангин хатырдагы бу биге жа астына сога көрбүп бутонтон бу ме көрбөт бу доголор туһунан кептената ванна сүддәчү бу кине саундтректах мин көрөбүн сүрәх бинен ден ренеттон оннан анын хулубут клибет бихана бу дереме гүстү көрөчүт. Ол бу Иван Горный коханы болар. Бу тудан турамын ровны кенегет натеме мин көрөбүн сүрәх бинен ден бу суруллубут. Оттон күнүс караңа олоробун сәрәх бинен олорун нугар бадага мин көрөбүн сүрәх бинен ден сүддәшү дигеп биттеләр бу кенеге ами балар менә. Да албага шуба коханыр балардан төрөбү дүдүтүн Горнын тунан коханыр менә үгүстер. Сәттә хаятугынан ен хачы коханырда онтон эге библиотекаларга республика библиотекаларда да хатны Иван Горный коханыр тугду булган агары. Билген балланы беген народпут мастердарын Василий Махначевский, Василий ванна Мария Махначевскайдарга анамыт бу беге уголок буттыра. Бу барта Василий Махначевский ургыйтара. Бартынча бартканы ванна Махначевскайдар мастерскойдар оңгуллугу бу беге национальный музыкальный инструменттер бутсатан. Тарбы тоттон бу Василий Аксентьевич тагын бу оңгоктардан тон республикага кеңник билдер булды бу. Сахалы инструменттер оңоруга төмин келини олок койукка дере бу манна. Ту билгендагы боско туралыр бу. Үлелир аха. Онун сахалы бу инструменттер оңоруга бити ки хиддер ордук için национальный инструменттер дах улустар нелектер менен дүбүнөн же бу Василий Аксентьевич Махначевский бу мастерскойга келенереме Хакастан отуп поктакторунан кинен оңгоган абдас бу Горный хиргере отугере бу бакка бу республика расмын тараба. Бүтүн сахасергер ахан балдар. Чыбаты барта көстөн турар. Киндер тустарынан келеңгит көрүң сәргәң таланнар жоннор бүтүн билин дияқпен бағарады. Оны бұтуғынатын бұ білігінтен білдерін көрдік атыржа қая, мәні қыттон қая бағарар түмәлілерге, қанна да тейбіп бітейін білен тұрады білігін хамы олақ көрген әттік өрімі өтіп отырар. Олар әртін мен Горный ұлығын сам өттін кен тұтта атты жонын әргетін сағалатығар кейлен көріқпен бағарамын. Бұл жа көрін жаманда аттақ олақ Горный ұлығын тұңыз тұттар жонын мәдениеттері, кеннер олақтарын кәпсір статьялар барыта бу музейга бааллар. Оттан бу манна Семен Петрович, Сафрон Петрович Даниловтар тугунан билбәк кейден олохук болуқта хағабитсерге кеннер үгіс айымларын түбеге ағамыд улапыппыт, дойдубут, төрөбіт, дойдубут, долгуннур күйоғынан челгидде, самныбат саргыбыт, уйгубыт, саа сүйе тухары әргидде денеттен мәнағыт түбеге хуриятчыбыт, әппетағанын жеті тұлдареттен үгістерместен үрбіп болуқтақыт. Бу ми Рағы көріні әбітті, жәхүри ачсабы барылық. Аттара оллара мәне стабатара сәптен ағаланылық. Бұл бары хұрлан тұралдар. Бігеттен хақабетсірі кен тұтта аттыр құдуғын жеға Афанасий Осипов мұннуға көтірі бар. Мәнеттен кенеттен үгі сүлетінен
бегини хакабыт сирин архар гатырдыбыт художник популар. Бу Афанасий Осипов бу мундугун эме көрүөгүн дите көрдүк. Онуттан бу Макарович Яковлев. Юрист, Россия заслуженный юрий Хеваллади, кандидат юридических наук, бегеме бирген туттар дойтулақты, бир дойтулақты. Кини балана айымнылары ме хуярты балады ди? Ага. Бу доктора баллар де произведение случай на улице Сайсар, глухие улицы. Бу олата Сайсары көлгө түбәлтә. Еген болон хеп балады. Доттон Сайсары көлгө усатыгар бу түбәлтә инен бу айымнары бардын бу манна. Бу Макарович Осип Яковлев хорибуда. Онтон кини тугунан мундуга манна мекелеңетеме астына дой көрөк көтөн хөп. Онтон бу бары төбүләт кегет Бағалайыз Филиппов, әметтің кене қанан бұт мұндық бар, білден тұра кене әме ғорны ұлығын бір кен тұттар кейті болар. Бұматтан народный депутат білерді де. Оныттан күнді көрәші бітті көрдік әйге қандық барын әрекеті қанатта бұл мен көрдік түмәллері қаяндағын етіреген көрер болын. Кейім андық әркекеллағын қаддағары бұл кәлбіт ұлығын историятығыр ұлық әтергерлі ұмсан кәбер. Кейім аттан тугу да коттар бакынан суриятчыларга даганы бу культуратыгар, искусствотыгар, спортка, наукага, онтон да арасатын эйгелерге же кандык туакты тийлаа жөнөр баалар эбити дени бу бардын же жүмелерге хартака кеги билен хеп бу манаттан бержигесте, онтон гуорнелуун аныгологун бардын сейли кепси же бу олонко ыга ытылды бутун тугунан жеми бу хатардыбар көрөт би олонко ыган тугунан бүгүн бери битереми күстүк эттибит онтон же горнедер билен турар долгуян вахандык долгуян турандар эки тенче сүйбе бир хылга манчаран юларын же көрсөктөрө онно же бу олонко ыгарынан мундук бар болгана анаттан бу музейге өстө бир эркини көрдөк канада болу онно билен турар же манчаран юларын эместама чага хатөмегендерин түменнер туруруктара чукурдук беги салгы горнелугар Вачтывит. Горнел хугар бержигастан халенетигар билен турар сырыбы мен кийим болосаттан хагалыбы. Табы кийим болосаттан мен уркута кыйы болосаттан аттеритин билен кутуотта бу танка тугунан же эгө көрбөкүт окуду улус бочоттагылыктагы Захарий Егорович Павлов, онна Георгий Захарович Павлов оңорбут бу танка ханыланга бут памятниктер маннами хаңарды турана халлыбыта оны билен турар бу кыйы болосаттагар бу улус кен тутта аттыр жонон аттара мәстүөннәре барата балларды. Билерин көрдүк Горнел улуттан агадойду улуу херитигер агыс сүз агуан өтчат кыттыны бута. Билен турантон аңардара селитулан горохтуттара рохтора дөтлөргөр үйрөгөтөр гиллен кербиттере. Бу баллар Красная звезда Кыхсулус Орджан Икитоголлах кавалера Албанат Үхүс степеннах кавалера Семен Павлович Павлов, уанна Советский Союз Героя Владимир Дионисевич Лонгинов мөстөннәре бу болостыкка билен тура самас түрен болгомтаны ылаллар. Чакчыданыттан улука 15 жылга үбүлөндө чачытнан болунуттан кай бар кемге үбүлөдө хок кемге биге бу курдуккен туттар жомутун өйдү ханы жерге кенчари чакачедерге бу курдукмуттар баалары бегини үрдер. Эпидем курдуктан каз бидди бу агыс сүз агуан горнел хуттан кыттыбыт саха бойттарын аттара бу монуменга бар манаттан Кәтбит жаңа життарга даганы өдүнүмтө болар көрдүк кандык нехелектен кимнәк бар буттан бардын нехелегинен ара-араны оңолду бут оны билен турар өссө биреден буттан седит аланугар комой кыйын октубуттар аттара тухунан онотон улукайын уханстан эргидәүләргә эргидән кәтбит жанаттар мие бу тухунан ыйлан турар онтоманна аңарда суттан олокто харажоннар бетер букинер хаҗаннары бу бакка үгү суттан кәтбит кихи барта бу маннажа Самый механах бар кайда херкетиддакка бу кыйы болостаттара бетерсквердера кихи долгуяр беллите хорор уядер хиддере болалар. Ман таңаттан бу хиспа похпана аспытсылга мен олох эрде олох көрбөт огам көрдөкпүнө нар сатсаны хетимдериненере көрөретим онна ты туара ханга болостата халлыбыт дижебит муна үгүс көрөчү битемендиктен ханабы болоктакыт эясквера жана халлыбыта. Суддаучу аныгы тутуулах
анығылы көстүүлер, оны ол туғынан бігі білінже білсек бұд, оны үчігейден әге күйі болысты келдіқетіне, әйе сквергер тута бар болағад. Оты күйіттен әйеға қалар болақтыр әде. Оның бұл күрдік сүдді үчігей анығылы тұтулақ скверге білігін бігіме өржетті қайын. Бұл сквері оңыр бұд ақтарын кітарамен білсекпін мағарабын, оттын таавтарска бөлі қоңырдағы. Онтан же биддестері бұл Елена Романова болар. Елена Романоваттан білігін бұл скверге үгіс кейсіненер. Оныттан қағытан болабынды Еленабын, көрден болабынды. Оның күнді көрәтші бір жабы күдік бары қайын. Оныттан бұл сквер бұтын иттен тахаттан бардың бейге сихили бір сияқ бет. Қаз бейде горны ұлғығар бір жігістәқ херігер өлжеттекер бір жан сәрге бұманна қаяндаған тоқтана ақалдар әчі қартысқаға түйерге дағаны кірігі байын. Бұл күрдік анығылы мағоннақ болан кені қадара ураты тыыннаға, ураты тұтулаға манна кені тута көстір. Оны хеспе бұқны мен Еленабын болдым бұғалақ. Бұманнаттан Чөбаты бұл фудкорт, анығы олық серінен әттәққа фудкорт бары, өте тахаджа ағыр сер. Елена дұраба. Өттен бұл әйе скверден аттыр бітігер бейі кәлі біт. Жағы әйе біт сквері ити кейлер аттығыттан бейі кейді біт. Күйі болу сәттен білден тұрар ұлу күйіні Уханстан баран мұдже білден тұрар әйелі ағылық бұтөріктен әмет әйе сквергер кейлі біт. Бұл мәлеттен қадарын хат жүді мәнна. Астыда kadar hem. Olayım karatık. Eliyanatın burası da askı toktana hakkı hem. Bana şöyle batık. Bu anıgoluk yerinden as benim nereye gitti hegemi manna. Yeter bakki heceri manlık. O da bastı günler gel bakpakiler. Birin tahine gayanlar da gel bakpakiler. Simyanın kaleler, oğlar kaleler. Onu araha bu manıca as ahada atılır tarihe mehanak par buguduk. Oluk da bagastah etterli bite mehanak par oluk. Ayakta hübo bu da buludu. Тугата лыгыты же баскытыгар. Чикен бургеры, шашлык, арас стейк атылыбыт. Лимонад, квас, и хиджа болаганы бихехане смузи атыланар, молочные коктейли, андук пандык вкусности оглорга. Да. Онтон бержигастах кенчари чета курдук же. Аны гоготтон ки барата хүбилен хирите астара бардын хоркурашале чета кады бортлага хөкөдрөт идер бар эртен асух кихисух этергеледи Елена. Онду кебеле ха. Аннук. Доттон скер бутын жа биссе хаскер бутын кидар. Бу торговый павильон ден болар. Үһә тәгәр смотровойдах, үһә лесенцаннан тахаңы тоттон. Сквер бартын көрөк кытынса. Бу билеген летнее кафе үлетин сагаланыр. Мына заказтарын уланнар чөбаты колорон ахыллар. Точ хадарыс ки агас халаннар олорон чеддатаны бохор эбет тегемегер ки керенмерданы олох атын хогос болар жига хайтырын турукунар. Тәһиргә раттан кие аралҗыя, огларган кытары, бәян чогас җанган кытары, кие хай кален чабаты жарбаяллар. Бу манна бу детская зона хагаланар, кыркы оголор хичерсилдере. Олонно спортивный зона бар. Дол көдөрө хайгара спортивный зоналарга ме элбах үгүс материалларда жолок ки туу баргына белдер канатынан катырыттык кайпалар. Спортивный зона тоны воркаут зона бар. Мен жарыктаналар, эдерчат келен ки хай мен жарыктанар. Буттан основной арт-объект болар. Биги сквер бит, адуванчик, символлар. Онна олагоран бу барыта планировкаламыт. Очона бу сквер бу хаттан көдөккө он көмөгүнөр болуптат. Бу манны бу лепестоктар курдуктар себекке лепестоктарын курдук планировкатын кырдыкка. Арта биек биттен бу тура күндү көрөчү. Ара көдөк бuna хараңа тигар бу. Кеһә манна подсветкалар, нахачы подсветкалар бу сквер барытын төгүрүя атмосферата чөй багай уютный багай болар. Кеһә. Бу кахана халыннаты? Быйыл отойын хүрбөйүс күнүгер торжественный открытие лабыппыт. Онна Илдар Хаммыт Айсен Сергеевич келеһиджибыта. Арайбыта онтон пандемиянын хылтан оттон народный гуляние инден оңор потокпут.
Оттон барта биттаанаттан этеңге чөбай брахник терияк биттен эренебит. Нехлене битегер. Отон Павел же үгүс киһеттен бу келе барары көрөрө болонтон же өдүнүмтү хогос боларын куду же араат биле анал ахыллыгын ордоха же үгүс киһи өйдүр болоктак же то быгылактар. Общественное пространстволар нехленега аналлах тен оңголлар. Кихи манна сынянахта, харалтыяхта. Ботын тихай зона денге келдибитсе. Манна көл тола чөбай пирстар баллар, аны киренген жарбаяқпын сөп, навесым нығар етелерін хынянақ қытын сөп. Оны мен көдіғын бұғыз папапын хына тұрар бұғалақ? Бұл манна мероприятие ғытар бұтығар қырақи сына бар, скамайкалар баллар. Бұл манна торжественный мероприятие бұта мен манна бол бұта. Әлен отын бұл бір егін орығы ән бәңір респеті? Бұл бір егін сағалыр бұтығар бір жестағы жағалтатын кытары. Управление архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия Ирина Дмитриевна Салаитина. Центр компетенции по вопросам благоустройства Мария Скрябина, который сагалавы пут. Бастан оттон нехленені кыта ырытыттан хагалавы пут. Территория именно хайдах полуқтағы ден. Онтон уже проектный үлелер хагаламыттара. Архитектурное бюро базы 14 Нахачу дебу проекттан подрядчик бут ООО СК Томтор ден учебайы подрядчиктар бут селеген сетерен нахачуге общественное пространство аланны бут темін тоттан мақталдытын дерердебит. Элен тоқ болады. Амбастан біле хуғата болады бұл сквер. Маны қаттан же проекты жағын, тон же ажы тұтуыта хағаланар, онто доққа киддағана. Отен үлелеспет. Хемет оқыдугыр респет кей қадыр доғытуыта хағаспет. Нахачу яха бастан олох манны тоқта хоғата боллағаде. Олох барағылы бұт сир, кейі мәрәймә қампатта хереті. Тон үлетін сағалан, бартын планировкалан, білеген манны қараққар бар бол бұта нахачуге олох. Онна жон манны қаңатын істенген хүрдәғын өрәғын. Нехелене бүт сүрдәғын мақтанар, өрелер, кейі манны кейі бағата болалар. Ордық үтчет мұстары бол? Үтчетері бол баққа ағастақты жонлар балалар. Оны күсін өттін жек әргеннен кірік еғыларын үдже кәлендер мәні жарбайлар. Мен бәймеме, оғамын үдже кәленмен жарбайын, хотору. Чашыттан бұл иені дағаны олонды қойненерге мәхеннақ бар табы қастақ бұғалақ бет. Кәләқ тәхі жашыларға мәхеннақ бар олық. Тоқтақарға оғы бұл күтілерінен олық тротуардарынан жаңы жартын кәләқ-кәләқті көрейді қап бұл оғылақ. Аннық аға. Оғыларға тәхінерген önce мен хәнәқ бар, оңанда соғылары бұл бұтақ улахан дөжен кәләхінерге мәхеннақ бар үдді әчі етіп қастақыр бұғала аттын бұл бәдетіріттін андық олар оққа әпчі кәләм бара. Шыбыт әрі мәні кейе улахан тұғы суы әрәрті бұны тұраса әр бұлақты мүгіз бап бұлақ бұна. Улахан ehillibet naha. Şu batı mandık olarak on ki bağır ardaqtan asıp bolun. Ona kiyimde toxtağı üttürbet, masnada tıhabat. Onu oğullar köreliler, jonlar xamsallar. Barın haçudık eylaq batık eski vergar tuttan hıncanlar. Ona buğdu Didol asnasına olarak koyaptı. Onun hegetten bir cigasta xayal ciddi kalakatına kayandağını bu eski vergarımı öngöğüne aharın. Çakşıdağını tün ki uhun kemge kalaka mehnaq partın küne gelemen vacıtı koyap bu. Anlık ha. Kelin gabcıttan bilgi sana skver buter küleyden. Yine can turamattan bihigi kündük raçı bit gornay uluhuttan tahari buter manan tümüktübü tuttan eski vergar hacıbıtça bargıtırtın eylaq oluğu bağıra bit. Bu kurduk örü gök qallan dügüdür bolun küngü çağıtçı körüyoktun. Onattan qanlık tütөгенге qayadırıqanға Олох қотторон, достон бербәккәғат күстәқ саналаның онытын өрі үннігіттекке ұлсыбыт сылғыдың дабайырды, ұлсаңыт кимен кейрен еңден бейеқі бағана адам өтебіт. Хүдді өтшіғын анарға ғорны ұлығын жануар әргетігер, херігер отуғар бейеге ұстар білақ бүт мақтана бұт. Әге сайыңы сайдары фері көддігіт, бейеге республика әме атын ұтық кәрі хеддерінен, онытын интерейне хеддерінен салғайынны бұт. Әтәңе болың, Eylaq bolun. Görüşdük, qaderi.